dwe wonante so a enye ye wo spinal cord kaseti tiu no minua echiawo anasa ejo asaba mu fi se sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tena se yetini yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nnwuma obekoto so ako awumu ade ye adwuma eno ne ma yetimi gina brane so obese wo bo anasa bia benante tietia fom kinkimdu ase wo bodo me paton eye sa spine no ena de edi dwumanti wa wo de wo problem bia no bonse echia ko benkuma na nipadua na echia anase nifa bonse upper part ni nyina no echima ko hwe nifa anase benkum obi so de no de akwa ni mu a ese ni trase no me paton bonse ni nipadua ni ti hwe fom enti so spinal cord dompen aya ahwe ni ye na se how be mu a ba herbal center ama bobọ me aya hodo a ye woni nyina no eho na wo betimi akofi se yade abaso bode ewo saa ndompemu hwe ho yade ho haw enti baabi bia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye ndompemu adwuma emfa ma wo abusua abtamfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasam tuodo akinye bia ni ho enti mese wani die mu baabi a wo Ghana fa na nyina wote ye nka no fa wo haw ni nyina ebedan ba herbal center na ye mwa na ye ntu ndompemu yade nyina ase emfa ma ene eye yawada edikan ewo January bosome mo 2022 ya mahwefo nyina kwaba emra ko wajumedi so ewo kOOWAA TV anase home TV yatna CD na yatna se obode na da roma ode menu mienu kwa ache dia na yede na seda yede be ma no wada roma ifisa breya ekosise no wotwe empembe body it is absolutely stories making headlines in the world of showbiz eno ena ya bobo anu ye betu bi apete also ama also wo hu de etwa de ncheche ewo social media no eso abribia mpenifo sesade ya china se yanti asempofra na enye krom ha ena yetie enti yaba ne de na yaba Mameka say dwumadie aboafo bi adaroma ena abribia omotabro musika twitwidi e de eso yasne eme de brew maka say ye call break na yaba na yeba yens no munya yemu enti yemfast the PC emma eba herbal center achemfo ba numpe ba nka say ba osisi ba ojonku ba epilepsy ba chese wo spinal cord ba baby aba say yenkase mu die medofo Enfweni enche bebia fweni chim ewo ba atunso agogo ayarsa bia na chipe ena obi hono oso wo ba odi no bina hahaban ni dunsi ebesa yade no ede ama medofo wakobobo ama okase no mabupen afakoda ban herbal center with me nanti sasabro ena age waboso ama sebi wakampem wadaroma ko ban herbal center na onsa yade no emfa ema okopiem ho no ma sebi son sebi nyaado ofi chichi ne benche mu a bebia obeda enye dadwene or say all female ward or male ward special ward VIP ward and ti sebie son sebie nyaado open kwa room a wonsa ebeka na ye dia doctor se kukudama a omunimu de e dia gina wo so na ya saw ya de no ama me say osisi e na sebie son achia okopiem e oban herbal center wonsa fasisi chiaye no enkofi de biarada wonan no na wotoguso a wonsa fanko de biarada sanse onimode ankasa me so atunso agugwayar sabia na chi e na obutu a odi ne dwuma okopiem won kran a eyetama community 16 Bawo City eho e na obehu ma chemfo sunyane area 4 magazine eho e na obehu no freno numbers na egu screen no na wona no enin kita hodi emwa biara esefata se wo so de ma no ba chemfo se odipedumo na mamefa akonya we so na maba yako eye opapa eda form baba ya ma yako kese pa bi nim se be men since we so kakra eya na waja hem nyame e kan ho na yenso ye kan ho ewo obun e kan say we are with you in spirit yes enti ye kan ho be bia obia Dr. Ba Odaba Herbal Center ano asda bi o me enkoma odifo na ye bo a Japan kro papa machio Baba na wumpomu etisen minim se obade na daroma wo hu eye na uguso ebo adwuma ewo Japan krom wodi hye sebie son sebie nyaado oye ne no ma ensisi so wotim se na adwunu mu kane kakra wotim se eya obehwe no na sebi onu ne tirima na ye basa o sha atade enye yi ne ye no
just say eye come see come sa odi ane say odi be kwakoda eye odi for na ye boa e wo jape krom na papa nso ato ne boase edi no bina hahama ni dunsin edi asesa ne ade edi amosan say adom achede no papa no edi ache no enti sebie so me say so ordinance ato so kra keke na obom pa ma wa e ho na bonse achede no ebididi bi achi papa ne de nde ya bone bede e de asoa no enti edu bi ode be ka obi ano obenya yaresa enye gya ho faneko obekwa so fi bi no ne amantam nipa bebre e ho nanso kopie mu odifio na na ye bo ho a e ho na bonse o mantam on fa chengugu nsa nemum nkonya obeyi achew no bonse you achede no obo ade no e de ache no koja pekrom wo yira wo je odru japekrom a so pe odifo na na ye bo obi abekyerew na kopie mu a odi nsembo prapra e na be ma no nempo wasi abrosan etaso be enum na odi adanase if you say obo adwuma ankasa e wo ho the numbers no eto ade nchechi screen ase fa na frɛ no emwa bia no waye krado say odi bedomo ama wo so akoma etime atoyem 2022 wodi hye bia ni hono ma na adwunu kana obeti senia ote no de biara da wa bra wakopiem e wo odifo na na ye boa e ho era no pay wenom ena wo maso yasne emi adwumede ebro na ma menka wo say CJ Fashions ukumasia mekom ora kwame asamo no ojebre e shematade every single morning but unfortunately I'm wearing me today ora kwame asamo forgive me and then what to say na ne de sana na me ba ha beja atade na ye bibi wo fa che me tomorrow I'm going to wear your dress yes yeah that was it na misanso da wasibium say abribiano ojebre na wo clothing me the number is 0268505021 from Man CJ all local clothing obepam edia my man mema de nyina nkra school for there would she be dampam na se be so se be nyado opese wo hye na tade fefefe edipe no last respecter fakoda CJ Fashions okumasia mekom ashefem junction one and a billboard no esi really opposite eye Odani Sports let's wrap and na vanyo pub and na wo be ho no mama nso crying and sana makoma me offer me adorable my superstar my affable akwaba but therefore what's the bribia na mpanifo ka se obrimpon eya what say o yes we do your brimpon we do your brimpon obi ni mo brimpon ahyase me therefore we obi o ho a opese dada no ohu obi and sana odeni di odamano obiso won se nipa we ni ofalumba ni o nipa we de sebie son sebenyado papa ose kwame despite ni o ka se woni and sana sebie son odibuo de amano hwe enipa bia obehia no asase we so se wonim no entwe hu se ura sam dakus no we na kuma TV ani de o we na no ye kuma wood awards no we na ye we no and sana udi ani di amano obi obehia ni bia no for respect man what so address ye so undress ye se sebie son so otesen so osonwa so onsonwa so otesen wadaroma fani die ma no efi se wuni no ene nipa bia sebi mpreduasa wotietia no so no ono ne wo brempon na wo ba be shaka se ye se wonu nie minim enka manya ni sei me pa cho wo brempon no ni nipa bia wotietia no so a na won fa respect ma no ba be boa ochina adwumanim na wotina sebie so sebenyado wo lebra na oprapra ho maw watchman na otigate na no a wode wo ka rem a sebie obo se wa biewu na wakorem wo fi so ye gateman enti wu mu no ebia na da achi bi no ono no ba be ye obrempon kese abeboa wo nipa na ne tifio na wu mu no fi so ba ha wo dan wa ba ha papa dan wa ba ha maame dan enti wu mu no muntuni fia munya ni se wutietia no so no ebia na da achi bi sene yesi ni mwantimi mo ya netete ontoma enti sene se nipa kro no sebie son sebie nyaado se wa moa wankasa obeboa obabi da achi enti obia obehia ni bia no eya fani die ma no de oti adwuma mu na wo kye na adwuma na wo mu no kasa no ho rofrofo no ebia na da achi bi no oba be yo brempon kese dia ma wo me pa cho don't know people before you respect them, before you give them the maximum support that they deserve to get from you. Me pa cho 2022 obi obehia ni bia no bu no mom papa bi yo ho o the school kakraka bia no pa me bodin a bubaka say sa
obia behu no nanso wonim papa no se wohia na ahwe beka se na se school kakraka ni rani ono a onfa no ho ono na mo ana sebie so sebie nya do mesra me kan na tade kakraka na shirt kakraka no ni nem kete madam because it is anu manu mu ahwe wo hu na respect pa wonfa ma no enso ono so ne de no me pa cho emre bi okopie mo party bia so no anoka cho sa koso ya me kopie party bia se na otim sani abefa we ne de na kotan kofe na me so ma mo ame ho na me tim fi kire ba bia ho ne ye bobodin ne ye bo me school yi din ene ye say director no wa ha mo fansembo enhia no wo ba afi me so se oni so wo hu na amanfo bebre chese wo mo ba no wo mpacho pina chese the way na ye no o se na o he o mo sa na eye ne sere afi ye bo school ni din se school director no en sorry mra no sorry so kwa kwatena table na fo bi ase se woni me pa cho eya for respect ma obia obehia no se ne ebe ya won so no ubedrufa na sebi se ne na sa nipa na wotietia no so no wa moa wa boa wo mabi daache de bia me ka se me manti eya na me na ma me careful me pese me kan obi se ne ebe ya me ba na kwa tindru be bia obeka se se da ya mba no na yetimi asoso no so edi amame tim pese bi bu obi am pese mi hye obi a na mesresre enti ya won so ti wanim wate na bibia enye kanwa emfa mom se kakra ma kan obe ne sama pepepe ma memra studio na me the nation's uncle, the adorable uncle, the motivation giver ba ko pe akaba hey Danya ba chi o meji so akaba ya ku na hot say stadium pa da and I'm sorry in them me da we e bo be three na mani ti o so ni echi eku na ye sere o pa che Danya ye da hefu nyina ase sa bebe se obo ade ada ma na kakra ni aye ba ye kura se do ma sa agi twi e ba no ti adan se ewrade ni agi ni sa na Danya na wakasa na wonsam na okana da onim se wakasa nya na simi chaze hwe bible ana mani ko twa quotation bi so mpacho yi mama ana akonfirm wonsam a waka ni nyina our 2 Samuel chapter 9 okay verses 1 was say na David bisai say obi da so wo ho a waka wo so ofie na Jonathan nti me de awrade adoye beye no na so ofie somfo bi a ye frɛ no Siba ani dindi Siba na okofrɛ no mano bai but o haka kra ya mo munim sa story ehu se wonsam a wo kan ne no awosin wom ohene so ayo ohen kese te sesebe kene ye kan ye wura opem so otumfu ose tutu na ohene so awu na David abadi sa akonya esom bu seye na David ipe obi wo so abusuam aye na doye na afi so ofie somfo osomfo na nke yemu no ni a opepa dem no ni osihye nkonya no ni ono aduane ma ade hye bedie no afi de ono na aka owa akonya se o introduce aye so ofie nipa na waka ne kire wo hene na ubebusa ho se wo ofie ona no wosom no uni ni di ni yi a ena nei obe introduce wa kire obi o fie ona wosom no se na wubu no a ena nei obe introduce wa kire obi ena de akoa no na ekodi wo de hye ho nkomo de akire ame aboa wo de hye de edi adanse se ya wuhia ne na wosom na ne hu ofie na kina wona betuma introduce wo de wa ma obi disi ati ase sa obrempon na wadi da ne so se obetumi de watu kwan no wonna ne oya akoa e wo ofie wo no obrempon na wadi da ne so se obetuma bi adwuma ma waye bie no ono ne o twepa e wo sebe kejetia ho no a odu ho sa age wo baga ma na wansi bi no se wo triti ni ya ibre bi beba ono bedi wo adanse e ba akopɛ wo beduru ba bi a wo pese wuduro dan Awurade nhyira asɛm ni mu oduru na asɛm no ede ye be stress ye de bebo ye ntoma no ne ye hia nipa bi e de ni die kakra se fata be ma no because ye nim ye kyena ebewo ama nipa kro no woti asɛm na eno ne ade ba akoya me pɛ no ya wo yisu wadi mi wura ye wura samda kuso yeah woni mbi na nam no obi di nkomo nam zo okura de ba akobi obufu kura sa de ni dumo se no obi si wa kata no onfa woni mi se na ase bibia o se bia na woni bibi from day one no na de bia meka me se eya na ono a ho ha mpese meka na ewura na sum
ono ati yes said that you make kind of baby I'm obi abeka che no I want him to hear in his own ears papa we baby of me free that I want to know come with that was be na eya no abefa me me kwa no mapam me no me no kwa MC na o de me MC to aso a ni na no ma make pro on film ko rewi a hu no onya use me na me MC ni wi a me hu ni biem na wayira ensi bia me kuwa msa na asa me pa ya no MC to ntimi kra nkasa me nyi tensi di kra jese no me hu ni biem na ya na esaya me sere ni na enha me ade ba kwa na me de ahye me tirim ni say anyway wa boa me he's giving me exposure so let me put it that will be your say bi answer na nka obenye exposure ni mpo no na what you tempo sebi so say be nya do me sere me kan na ye ne wada ani nyina ri ache free ye di ache me free ye ba me nkotam baby ba ko de me bra pen love and see us dan sami what you me say oh see sami the man or man kasa no say me yenyen dem ayenko ye baby na you see and a koya bedroom maybe I look at when he needs somebody or he needed somebody to host kOOWAA or the show me said do house here one am person we dey host him am so wow any how come say na kan o ntia o ka me fi no yes me fi onim say me fi no but the me fene say he treats me so good nyame shra no and see eya won am baby a eya susuma sika ni wanim kan yes obi yo ha sika di nanim kan sa obeka so na de me ba no me ntofu me ba obe ne den enu nko anti no papa erade won shra o na onya okese if for nothing you've given me that exposure. DJ Pizarro, good morning. How are you doing? Say, oh, share anope. My first story, Emra. Now, the story is just what now make out say streaming live on Facebook, kOOWAA TV GH. Now I click live on us. Now I share. Mom, show kOOWAA TV and so no, you better must see. Home TV, you better must see. Baby, I will be a Moshe and so, you better must see. Miss was my mamma, Belenia and Okona, you be a bash, yet a bass. Me confirm fancy for not wash no ye the ones papa de no pay when you ha botela you could break a cry ye being na water bala na wash hen ta cry de for sick kuninaze ye chiche wing na name hona kwaba. First story making headlines on today's kOOWAA show and it say ma me Christiana winning and I know one sem enter a major and I say me someone the ne and the one sem aba asema abeto dwa nyina ne say ma me se she onu waja story recorded ada e ba ne say yenkwa sorry a osi wojai na de nti ama wogya sorry kode da da ne say na okwa sorry a na asofo ni bebre pese o mo ne da eni ade na so asofo pa sebieson sebie nyaado wa bwa bebre ni sika de odi aboa bebre na so na on pese o mo ne da na o say eni tintontan eni anto eni entua eni asori ne kra me na mampu ena sebi mo abepemimpu ana se mo ni abeda na me ya so mfie so eno so menka say yes ka akum ye ginu kwakwa no me he video no dey stay with us on kOOWAA me pebi o so me pebi bia ogie e wankasa enya ba bia mekwa be ka say medi yi metukwan meyese but me pebi bia enkwagie me hwe ba bia enkwagie wo na ba bia mekọ bia no eye se ubeye Ube say sabe ukokra na sofo no kra pel se wo mo ne wo da sabe what you say so da mako nyina no ma spend me sika bebre wo kwan bi hye ye to calendar ye to nku ye to we matobi na preku starting wo trade fair me ka do say ya ne starting me sika apreku adie no me ka me last money na kasa me na me bada ta na me ba ni sha Median was here for a sika or be a well for the last money at the bank of crack or Libra, no but double scanner mine. Sabi I'm a tin table then. Because you sika. Wow. And you come up, Preku. And some fashion politin bag and also on petun to me about some toilets or per white and I said, Calabia can compare. Me say, trade fair. Trade fair that time apreku ba edom ko jina wo ti yankata ye ne mo pae
ɔgyegye sika no nyinaa yɛwo sika no bi ɔsɛ yɛnkɔ na ɔbɛbɔ mpaeɛ ama sika no aba me yɛnyɛ sika yɛnhu sɛ ɛba bɛgu yɛ dan mu sɛ kyɛ sɛ that time no na adwene no asɛ na ɛnyɛ adwuma o sɛ na ma no mefa biribi paa wɔ fam di ɛma ɛno akyɛ no kwa mesa kɔnsɔre makɔ asɔre o zayo makɔ asɔre nti mɛkɔ bia no ɛnyɛ yie me to this experience ni yana aka bɔ mu a matena sɛ me sɛ asɔre paa deɛ I don't know say any dance say o ha ni ma sesai to say nneɛma bɛn na asesa to say o kaka say jiska to calendar ne na to say o hwɛ the same thing o mu ya na say esa kakra ɛwɔ hɔ omo ye but I am say I don't say me na enye mame a I don't know ebi o bi o to a ebi eye ma no me de me toy no anweke ama me me ye ya makwa nneoma meto ye beka se menye fast ya menye ne nneoma nyina ma ye enso anweke ama me ya ma me Christian awuni na yeti se ohwehwe nkomo ho ne sika preku wadi enye sika kitwa. All right, over da ho no na Awurade Nyankopɔn wo nhira ma okay sorry okay okay go ahead Awurade Nyankopɔn wo nhira ma mi onka no no nya ne kese sa maame we ye maame ba ko a me bu no ena oba nso to oba wa nyina du se ya still oda so na beauty sa na message me maame ani go first it is obi nim no jepem funso papa ya friend apaku man don tell Awurade nhira no papa wi ase obi di ache no wanim kura no fama mento no abedi no utimi the force na age na oba na su agu so ko nim se fie no ofiri mu no ne se de hote no se sika we kodi ne maamo a animre fufuo nkwan ni nyina no ye de beye onya biem ejuo mfa mawo se betafra chew akura wagimie no so de ma baako na ne kon do kalipu no wako na se wantima mfa ma ne back ukọbo no ukotiatia na obi che ne biem na aso bagi a omfa mawo yesusa no ne ye wose asuro no ugye ya na de abrɛ maame wo de man na hu se ama akire na wo pabuo bi ase de akohye na wo di tofe wa abontene abɛbɔ na mane ye no akye wa bo wa ase wo konfo bi ana wo nko wi ai ya matimo maame woni afia duru sei no akosofo baako no wabu kwan ofa so bu no saafo nyina wo musu ye pɛ sa difu atete sa no wo nsu ye pɛ na wo ko bi anso ada bi ahwɛ saafo no abra wo kasa sesi a wo se wo pɛ ba bi e ka nkwade asɛm ye tukuro mu ai so so TV sesi ya se bo mo ka nkwade asɛm e wo TV so no so ba minim kwam omienu a wo ko won so a wo mu titi na de ehiom kase pa so obete asɛm no ana no ampa ya mpa saafo no na bishop obede hu se wei na e ka nkwade asɛm so when you say ada no ampa me no wonya adwen dan ediesi also TV me be body mienu pɛ wo ti ase wo so TV na wo de kwoto sabe mi ame wo fa se kwaku bofo ho wo so TV na de kwoto mi ame wo fa se na agegezi ho wo so TV na de kwoto mi wo fa se oduro wa sankofo miensa wo so pe ba bia beti asɛm pa wo benya asɛm wo he de me wo de me fa what asɛm na se enti ni ye wo ba bi e no de to a ne ma wo hunu na ye ton ene ye wo bebre so ade to odim se asɛm no a di se asɛm na kira kwan na wo hwɛ dia na nko ni ba bi obekɔ o ka so Africa of ka ko di lie so wa praku wo nkran no sa me no onim sofo wo kumase a ono so nipa he dem punko no de message nkwan no ma bishop obi so wo ha oton no ma pa so ka nkwaje ase dan
niam atong sabita frate so obi ne asam ne kan ko na chese bi papa wo sure ana wanya papa wo sure da bia no de obi atumi ko se o me ye enwan o me fram patu empataku aba be fra nyanku wo ti ase but no ye empataku wo ti ase na enti no ye nipa o se wo bi adwenim to a certain level se wo se nipa we de ni su na brabo ne tebia kire se ngwaje na nkasa ono wo nkura bi eno amam bi anka meduru ba bi adwe ye se wo se ya ji sika dipen eno nti ne won kwa asole bi ma ngofo de na ye jeje ya de talk a chen so omo de omo emwa. Oh, how would you know says can be near Gigi the talk at Na ye de chen wo nya so dem. Oh, say the channel so dem be a soft for Nankasa about to musica and your sebia son sebia nyado as all man offering you na ati promo na sa asofo no o me ye asofo ma gi ni din no checkers. Oh, Bishop Entimanyi ya no checkers. Oh, Bishop so ka say me ya no I'm not defending. Yes, I'm not defending, but person make say sebia son sebia nyado so obi che obi ka e no nche say sebia offering sika e no the toy dan yan asem ne say first no a nipa ni mum na gi din no na wo checkers ebi ana oche but then we didn't know we didn't hear dan yan yenim gofo free ebi ana omo che don't forget but na e ma pity don't forget say wo fa ne mi o minim wo fa asefo bi a e kwa abata ase kwa ya asole asam na ka preni wo e de kwa checkers yes start yan ye ti abe ase no na ka preni wo je e de ne kwa checkers tam tam no je bibi na be si ye na ma bibi dan ni nyina so ya ba phone ku ni ade ya mpeza me chese enu abi no no so tonton ya waboa no enu ohun so wa ya adwuma pa what is kana gu ba bia ma obi nso de aboa obi praku da tam no so cheka no oje mu de nyina aboa no a no nso acha man sem trefo bi no tonton calendar no oje mu nsem bia no o chema sebe asofo mpatimfo bi no o chema nkofo bi ofiri so mabobra edia ya oboa no bible say susuru a wo so so enu a be sha me de abraw eti sam na wo ye nyina wo ye man nkofo apraku nya ni papa ni ni enene kogu bo fo saje firi nkofo enu nso de aya ma wo uso seed ni ma obi eti so be gina so gina nkwa so on faka ni so se ni ti wo so on kwa so re a on faka ni nkosi o back because ya je ni de ya return ma obi ya ju obi de ya so ya kwa so re a ke ya de return ma ko bra bon ti ka ka je nkofo ye ne nye tonton ne ma na ne oje wo de amfa futu ofrim ne so cha ba de so fa futu ofrim na so ba be ka sa nti na won kwa so le de me se no fa ka ko se kire ho because ko e fa so je ne de no sa ko na ya fa so ba de e de amu no ne na sa ko de na wo na ya ko to ya so le no sa pe na tie na mba to am so when your point ni say menya but then still a baby am gina ne stay sebia so sebia nya ado oh we na ko say I say I'm defending be no the way you are looking at me say I say me defend but I mean defend you bia yeah too so I have to look at your face so that I can speak well yeah we are me space no me na ma hwenim na nkasa oh the way I wo ye no to say I say me defending but me defending ye ma me no wo say sebie so sebie nya ado me kwa me spendi sika mo gi me sika sebi bibia ye wa sorry dem ho bia no me contribute me partake me bibia nanso me nya de wo say me nya mo wi mo sa be pem de na me kwa so na koye den enti say wo ka say na me so me bisa wo say ma me ne de na ye je ye no ye de boa moboroni bia praku tan ma moboroni ni so sere say so fo acha me ka na me nya taxi tu adidi na kom de wo ma me wo ti ase na bere bi ba na wo nkwa so ni bi mo bi nso akọ na ya je na ye de ato ama na nso tim sa me nipa na ye je ye no o pesika kura to nso wo nya bi ba ya je de ato ama atena mu dia emfa nhye sa de ni nti na wo nkwa so le set sa de a na ne ye ji obi de ma na nkani kwa sa wo je nanko so ogina so dem won nan so se ebire bi atwamu no apraguma ndota to calendar saa mitobi wodi jim sika ya de to ka ma nkofo ye me ya ntine so so cha me ka abra so le ba bitu a woni ka ni bi de dia dan se wo so aba ifo nku a wotonton na so age o musika na ade ma me so nye boni aye etipa o ade mu o aso no me kura me nkobi gane e powerful ba ne wo ye gifiri wo de komo obi no se ya o ye ntu nku aso le bi ye gifiri obi wo de bra wo de ne ya wo da mu age ahira awurade na aka so obi sika nso obi boto obi sika sho abrabo ye bo no da bia no obi sika sho obi boto tina me se ma me no onim kasa for public na me sere no
said you keep putting respect to moving the swan coso. More man some telephone about no bekasa. Where sir, about 2 bomb man and why he. What you some as? Did I? Met to my me for upper a one sound so dear you know. No man can't just sabe. Ya papa no maso will be any no. Say, Mr. Onsusin Tonyama. Now on your my anchor. I saw them more. Is it wrong? Say a bonny on beton or man. Diane, and no sabota fracture. Keystone can't that's all your software to my dear. But a nim dear I know castle any penny be no. Any pie no. And I bedroom purpose will be some can't no. Now the cania. What the candle. And we have to hire say 20% respect. It's all got time here who saw them near National preacher. And yes, can be and the soft will be beer, over tomato on your way. But another, young enemy electricity. The petrol of the bar solely grab and another raise your could. What you some as the Panaso amount, quite a big cash, or yally a bit now. Okay. It's no yen dear Quaso, but I know none can you pass on Yan Muye. Paco turns you one city. No one should have not so the man solid, but I will say 2 cities. I saw the money at 1,000. 1 city is at times 1,000 when you're Kakara. But I'm not so for that 20 Subako. No, the Indian Trasso, a Jimmy. You Subako 1 city, not so for 5 million, but I bet. What you say? I don't why Yanus in a special way say, would ya, who know my bedani? Now, special with one day, Nebia. And then I'm your safe in once and told you, not so bad in their channel. And I'm saying, or body on the channel, or soon tones you back, say. And I tell what the channel, when you will say, Diane, I didn't so much anymore. How? Trust me, or be cross on go to me the 1 city pet. And someone what this I said, Obana any wolf you grant, so also come then. Who pescana you and see our Gianna. And you told me to be an air cry and yet, name yourself when you're in the asset. Men for quality, so I saw them a bit to my effect. Many condition of one more better than and now Faswa. And many penny feeling out baby. Many police are still out getting home. Oh, don't be the man because Christo soon now your dog. You're some more practice it. But so for you to my dear son, will be the now so that my turning in our mouth. Mr. Master, the officer won't be an imbeguas of Diane. You ain't come out. A be a calati now, I saw them move. Say, me draw her, Diane. What copanas a subject, and Kuno Motun Tony Calanda no. Who says he can be bought for baby water and said, you never get any more. Who won't say yes, or move bomb in our Debia. You ain't come out. So I froze every army of Alumba, Pankuna, my baby. My baby got one in an address of pressure. And I want to never pass Masman. No, I know as what be a head Botoman as a will keep Punas and soften it. Ebra, Yarisha, nowhere. You have a bomb now. Eh, what would you want to media minimum of at it will be? To make a minimum, make a Diana may temper and come say, you bet me a wako. But small time they will play our recordings back. At the Acasa, our Pakistan, some way to work. Namiva Triabica. Mimi mo fa sia so phone bi won wo kura to nya so a wo chan yi busiri so for the two ye mo hwe wo chan busiri a wonya wo kwa ye so be say da bia wonu so against the tribom ni ade wo nya ade ne je ye ba se omo practice Christo so no yenko omo practice omo fo omo nya example na nipa kon no Bible say Jesus Christo ba ya okwa na chidifo no afi efrase from Christo a chidifo. What you say? And I said a Christo for reason and they say, woman yen say Christo no odi or money no. Other than the more my later. What do you money and say? No master mamma say, one can so on quasi. But draw messing me uncle. Who do a baby and I will be money baby because it's in no got in church. Some no crop recommend daughter. Now Busan said, not sabe me am off say a more as I was here one here. And the other team dia or call a prepu one quack you. Send you be a no what to say on one another sense and chene. And then San Chane didn't know me. Offer no be quite such a sense and anything or. But say an idiot, yes, sir. Go your quay there, be a disca. Some and up was you are no Kamakas were your best ever said. On Vaka Prenya, no more the preaching now, and no more solitary. No one for offering your way. On for and quite yes, some one and me pedia. That time was there 1 year per community seesaw and corner solid. Some is not because they want to attend and to trouble him for now. The account of crack rodina. Some no dear, me met the dances. Now because you were man. Jordan what is announcement no. What tia prakudia no kwa prakuo.
Because what is a preku check out is I'm free money check. Oh, I don't think so. I don't think so. And I'm no nyadwin because my way on your one more say be a song. One when ni brady be say me ni bresem pese me chika. Oh, there be nyese me ya dani. Ma me ni mradi me gas na ni brady. Ayasemka. Ayasemka. There be aka say be o ke be a preku check anti. Na ma me we ye ma me fo na Sebia so me who sade no woni. I respect a wuni a lot. Yes, but I know. Say aha. And ni bida won afa. E ba say o say. Me ko ya no. Anya so obi an koyi na kan so sika nyina na ne no boro ne ma me na anya adwuma na e do bi sika no. E ho no ba to ya dia. Me tu e sia no ma ko ba bi. Say ne ma adwuma na o se me ye ne ye pa bi kan ho. No ma ka tu akoso na me ba urade mpa so be protect sika na ma me. Na akoso fo no so ofa. Koyi wa kan so me nya na me no boro ne ma. So I can say yibra me nyini. Na me mompa bi mo suru nhira wa. Me so kasa me kofa me sika amra. No mompa ye ngusu a me kwa kofa. Na sa afa kwa na wo che. Me sa de akọ so no wanye. Enti we wanye. Buza no. Okay. Was ye de gu quality bi mu. Papa ni se ni nyina akọ ye hunu wo he. E wona na hu so wo kromfo. Ti wo so nkan kwa kwa papa. Se nhia no me mpa yin quality ni fi ma. Because of ntimi nkan jo se rade be hwa mo ye. No no de na ho kire de on twensia no ade afiri ho. E kire se kire wo ye adwumanya ansa na ye. Na nhia ntimi firi ba bibia amfa sika meto aka nsum. Is the sofu si wa hire wa kie wo me se o ka cha wo dan se ma bompa ya ma awrade man hia boafo wa abrabo no nko na to ma wonye ye. Enu ni nhira no. Enye se me discover ba gu aka nsum nya me nya sa wonye kwaso. Ende minim. Yes. It is all kwani yesi eje ni adobo na ma ye ye nze nkwase agasa. Ntuma me na nepe na yesi control nepe na homa ye de. Esa no. Na ntinkuro so na ma no ti anso. Duonya ika on pass them ko. Adameti ni interview obi ma wo se won kwa. And I have from I have friend. Ose I have friend. Me fele ni nzo. Mama your choice. Wo fi so ko baby no nya nkwaje na beju sika edi atan ba bi dwon ho. Enya afi na me ba be ka se chinchina etwan ko na enyu sika endim. WhatsApp na didi dwuma 0243174870 0243174870. You streaming live on Facebook kOOWAA TV GH. Intimate show. Share na follow ye wo ho na betima ahwe live Mr. Wada kOOWAA TV GH and I say Sam Darkus initiative obetimi ahwe ho numbers be 0243174870. Bring your messages, I'm going to read all of them for you. Latter part of the show maybe a lines not to now on sweating afraid na what contribute towards the stories that ene ye ka ho asem na my second story I made Brenna no paying say prophet be say prophet Jima or say oshenkom na 31st night ya neja enkom hye ya eto ade nchechi okwa asori bie mu a anye ekura ba ko bi de ebepiem na oshenkom efa eye his excellency na dan kwekufo adon ne blastborn eho na oshenkom no asamanfo bebre tabri anu asi ho kasakasa bia attention pese bia his excellency yem papa kwekufo adon ete won kan tinama chese wo hye sankom ne ade na no o pa attention o se hwe memeti hei mishenkom efa former president Mels ho na enkom hye no ebemu live enti nye attention bi na me ba bepe enti no o ma yenhwe video no na yenhwe yenti di a okeka de okenya no stay with that, we'll be back. I just saw an arrow of premature death when it landed into the home of former President John Mahama of Ghana. It opened up into 7 different compartments and entered the house, one after the other, one after the other, one after the other, one after the other, one after the other. The Spirit of the Lord is telling me they want to cause him pain to the point that he will not have the desire to even attempt to run for another presidential election, because they thank you, Holy Spirit. I just saw radio, TV, news, and that he's been re-elected, or he's been elected as a president. So thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father, Lord. Someone, Jesus, somebody has seen what is coming. The adventure, if he runs, the chance that he's going to win. By revelation, what I'm saying. Thank you, Lord. So they want to frustrate him by
by activating the spirit of premature death in his family. So that he will be weakened. His morals will go down. May God his family completely from this attack. In Jesus' name. My name is Prophet Jimmy. The words that I speak, you know it. Word for word. Let somebody pick this up and pray. Intercede for the former president of Ghana. God bless you. 22. There's a prophetic warning I just picked. It's got to do with Ghana, the president. Nana Akufo-Addo. Last daughter. Thank you, Holy Spirit. August 16th. May she live past that day. Amen. May she live past that day. Amen. We declare she will not be diagnosed with something. Some syndrome. Something. Jesus. And it will tear her quickly. Thank you, Holy Spirit. May God have mercy. God have mercy. If you're all watching me on Facebook and you have connection to them, please send it to them. The same thing has happened today, yesterday. Muhammad's brother. Prophecy here in this church. July 21st or something. That was when the prophecy came. Amen. Amen. So don't joke with this. We are standing in the presence of the Lord. We are not after fame. We are not after anything. If that's what we really want to, we will. We could easily. But that's not what we're after. Amen. One of my assignments is to the people that have been bound to die, bring them out. Amen. Bring them out. Amen. People that have been bound to die by the Prophet Jima, Enna Kasano. Also, no Shenkom Efa, sorry, ex-president Mahama. Inuya Bema home, Emma ni Bem. Enti, Nanado last born, so dear, and I jolly a bit over. The way I went straight to the of this year, me groom, young girl be Obit me, another banner young girl. Obit ya on chen. I don't know more pressure. I don't know how many people you must. Oh, present when young prophecy na so Russian. Really? Yes. Russian say. What Russian wa be free system no. But you nya. Ah, super so ka so opekwan room. Yes. Am ya tene. Yes. Okay. Really? Awurade wo ni die kese at the main leaders. Tu kan Bible no ba bia. Wose ye mre ye ho ase. Ye nje tumi a ewo soro di ye nsu nyina ase. Ndi awurade won positions on fa ni agoro da. Positions awurade mfa ni agoro da, especially ahemfo. Omkra do mu di mu pa. O kan proverbs so ohini huhu e de se gata mu bomu. Awurade wo different respect the more. Na about politicians. Yakoye positions ahodo a e ka ho. It is awurade pese osumo odifo bi. E wo nipa wo wodi ni ho a. Awurade suma ma akọ ne nchen dialect. Okay. Etu ko Bible no benya mfato hu bebre. Isaiah wo odifo kese. The san na Ghana ha, wo de ne batoto papa wusu bempa. Wo de ne batoto opambo ege prophet. Wo dia se wo odifo kese badu ko binom na akọ Isaac mo na ade ne batoto mo. Na awurade atu no watu no. Se ebia wusu bempa fira Accra. Na ko ka che Izikaya. Se onso ye obrempon we nipa kese. Okay. Ko ni fie. Wan kasa boda huro tete no. No mo so ye da huro. Sanke ye kom frama mu sei. Kom so de ye da huro. Ye bomu ani pass message so ne ye be kasa. Na eman hodo ni nyina ba hia. Ye tie na num asem. Ba na awurade mo mo nya ne sa. Wose ko ni fie ho. Na ko se de sa mi asafo awurade sa de mesie ni. Wo ba ba wudi Zekia won cha ne nsamanse. Awurade so de owu asem to obi aso so na akoka che na. O sa wo reason to mo akoka. Ko na bo no so be so oku na nkonfo obi a. Ba o ma akogbo amane. One, other say nipa no be prepare ne ho yie because o be ko. Two, other say nipa no be tutu na chi yie. Se be ya da ache ne we ho entokwansie. Enti no mo ogbokoko. Ankonfo awurade ho. Wose ka che Ezekiel say won cha ne nsamanse no obewu. Na asa ya sim pam. Ni e boda hure yeye. No wo de suma yeye. No wo de respect amako yin ne nko anche kokoa mu sana nei. Asem se no osuro akasa menka kire. Ene otumfo ho yi kire pa ne apegina social media Jimmy we awurade sa na okasa Enti the officer of Chinese said any quite say nka obeji
Okay. Na Diane. Enti osan koyede. Diane bra ni krom won timi kanjem so ni ampi wo krom wo. Na sofo panyin se nti sasabe. Upese ohun krom ampia wo hu no. Na me metia na ekura me mo bra bi kom krom go so na me hu na. Me kono na edi asema. Otim dia ni die ma me for 5 minutes. No aya me de hia na ba mo ma ne kwan. Na ma froprama akwacha na akama sunsam kakra. Ansa no asa ato na asem die so. Dia sabe me kom krom wo. Na mpese me ka asem cha na ado na me ntimi a. Ba jo, sam go kache go so man yensa na ade se pa no try so be nya ne number 20 na na ado. Na na ado ko go so nkwache man yen. Obetimi akwache na. Ada no mo disrespecting nya me adwuma sa. Ada no mo ma nya me adwuma mo adwuma. So you call that disrespectful? Yes. Yes, it is right na bufu afu o mo no. But o mo na mani ba. Go ji twa di fo ni bi atum. Oka asem we no disrespectful. Di fo be bire ka sa wi awrade hu so mo agimi. Yes. No atimi soma o mo so o mo nkokasa. Ko on be fa so aka no. O hunu se di fo am soma no wagimi. But o ma ne mere nti no, on ka na hwe. Wase nyansa de awrade na de ma. Ba nimdia de yetimi pe. Nti no wase o ma ya woni nimdia na oni anisoade hunu no, o ma ne yira. Diseni po kra nyansa kra na nimdia nka wantimi mo brada. O ti ase ye program ye obi anim nyansa wo to ba minim nyansa me kira ma eteki ye se ye di nimdia be kan na program na timanyini. Okay. Eti ye tibi creative bishop na nkofo awia no. E ye smartness. O ti ase se nimdia ne nka ho a. Ye brofu ye. Ene ma mfa. Wa uni ade ne ti adan. Eti o ye di fu asane menyo so hu. Di fu bia wo timi bo panyini bia sabi wo wodina de prem wo ayi bia no. O problem kakra. Bebire nyame na from banim bia na wo form. Obi o wodini bia so yo di fu a ye kona na mo so. Ye si so kakra kura nche batu bi. Ye di fu no mane no mo kro ne didi o mo na asem. So hwe na vision ye o hene de a otimi ma so. Abi hu na de bi sesi e. Wan ye friend ni passport na krom wo fu aka se. Awon ni krom ahene na aka. Okay na de aye mfanto. Se pon aka che na na se mpese me ni di nkomo. O man ko ameba. No de asoma. Sa na ye di fu ye. Sa ena ye di fu ye. Ebi so na bishop unji ndi se ebia na papa yi. Prophet Jima onim ko be fa so be get it to president. Baby wanyina do adi ya mane kwa. Ani o kan say ya. Oh, papa say no de enka. Baby wanyina do adi ya mane kwa. Onim ko fa so be president. Bi onim ko be fa so. Edi obi na safo no. The president. Cross ni de wunya. Wan we kura kokan ama anko. Exactly. But ya me person ka asem che obi a. Obi kwa hodo bebire na manya me ye powerful no. Du free say. Onya sa kwanya no. Who free say? E kwa ni mbie ma. Danyan. Who free say that form da. Papa usu be papa fra kra so no otumfo be di nkomanya ase saa kwa. No. Na form. No. But say urade na suma papa usu be mpa nko a. Wo kwa kwan be fa so ye yiza ama no. Uni idea. Ana se sia di forms be bre mpa bre. Be nyame suma wa. Utimi ko no hene na ko medene. No akogina kwa na ye mpeso be wuram na ogina ho. Osi meba. Yes, meba. Obozo je kira osa one day obi kura no wo be na. Ebi kura no hene na ye nkura na esi ukwan. Woze na na pia be sna goto na ni a. Ye ni pass we sin ejina. Na jawa Russia. Baba na te say na na yi nkomo na ba. Okay. Ba na omu nyina ye proud because we nyeska waso. Ejinyam na mi go twa sabe obem so okwan a na nkura akododo me. Sa agin na chi so omutimi demonstrate na mitumi no. Animonyam no omutimi nye. Ene na aya nim guase sa na egu Kristo so mu fi. Na kankane na wo se ne hwan. So be kwa ka kire sabe Ezekiel. Say Ezekiel wajimi. Ana so be kwa ka kire sabe me wo fasi ya o Bible mu gra na mi benedi. Elisha. Odifo Elisha say wo kwase ya se ne nkofo didi adifo ya temo social media. Elisha will not say a single word. Wo be dan na ni no de na tia kire. Na small time ye be ba wo so no. Ena obi o ya de hunu ni foforo be ka kire wo say waka say tie nyame nipa bi. Ene ye ni tofu bi otimi demonstrate sa power no. Na nse mo fa so pambo na me titi bi. So kan no de me wo ye aduma. Asa. Ba nyame nipa wudi say wo ba be bi atam bi egu hu fi. Wo kan na hye wakoma jan mo nko. Na de wani a kire wo soro. Enu ti na akokan sam 39 ya ka kire no. Wasema ye nyankopɔ muawa no hwame abonefo ne akontompofo asɔre atia me na akenka quotation awie na aye fast bomb pa ya nyame beba nipa na bepa wo kyɛ ba bia befo beba bi obeba sɛ yare na beto no ɛna okɔ bia ne ntimi sa no ba beda wanim amafo akyɛ ne sɛ awurade tia sɛ obetimi ɛne de ɔsɔfo timi sɔ ne camera ye adi fo yesu ye ni po kwasia o mawura wuo nye otipa ne me wo bo brada be jimi sɛ ya na egu tuso sumani fa etimi do mo atade no but they also almost some ye nipa me ntoko am so me nka so mo ye no ba position e kura mo no ye mfa nye sa me ntoko am ku nyina ne sɛ danyan
on make keep word munyama word if yemu because of so na nyame adwuma nko na wo fa dan ai unko school da na obi akobo degree wa broche no abe president no to anim say me spiritual father nie enyehu wo bi jisam papa ze ko wuzu bempa me papa opam ko bu som certificate om de university wa no munyi nkyira but na otimi fra president fon so no wafa nyame ase woni monyam say utimi brand ya so now mami bisa this question say se enkom sheba na so mo ambeka mani panti a ebedi ehun se enkom shebiaba bajo sana na de dan kwa ate ho na sabeta frache yesi obewu awrade ayi ache ena wan kan na ko bo president amane se yesi wu bewu he ohun so ye na ade se ni besie ansa na owuo na ba be na amaba ye wo soro si wo twam be ho mpopo ye beba se amu se nkesi ampa na do ko no wo twi ni convoy na wo de bo ba ko tu dwasa sa na wo kire no ena wa ntimanwu but na do next time ye to aba ma ne biem na wo ba be de da mpanimfu ase a but o modi nti nkomodie bozu akase difo ba ko me bunu ga o fa ni obi a na be bo ni ye to aba onya wo de da so pam bom nya amomudi abatu ompobodi na wo bewu na aga chenso obenya nkwa wonka wonfa nkwamse ni agro anka na anu agi because abu obi wa be hye nkwam tro ne ayi obeye osei ena nkodi kan akọ kokom ne papa na yesa ena wo hye nkwam ne ye chewa na do be fa fun afraji bi say man no jai o kan asem mfa ne say ye wiase asem na me kura sei ena ma mu yedu dubo ye be chewa ni simani asa ja no abenam no nko ye hwan eno ne ma ohuru say nye nipa na wo ya be na kire o mu wo ye dia wo nipa so mbenya nkwa wo nye nche o mu say ye huru say wa be. So they should be very careful. 2022 many bra be mo fa so obeye no 2022 we no abutre on say no say nkom sheba no mo ankanso we didn't know enti da ya na mimi hu ni say o mo be tete mo o mo ya won nkom sha hodo be be ye o mo nim sa twa kunkun ni mu ya won nkom sha ye de ma o man eno no de ku gina social media kan ensare enti individual nkom sha na mo nkan yes sa nkom sha ni bi na yinya ye no wahine faro atem faro se bibia woni ane da ya sumu se anantwie bi memena nantwie nketo abi wonte ase ane ye ko wode hunu ni bi ode afiase friend Joseph wo ne se da ye ya fra hunu mufo enkyirasefo ya fra atwerefo omo nyina aba nimdifo nyina aba omo ntimi na se kire ne sei na ye oman na ani so ade hunu diye bodwa ne ye to nsa fra Joseph ba no se da ya musu nyina se kire ne se ekomu beba mfie miensa so dia se so dia na aduane so bebusu emfie sei eti se ba se aduane ni busu a yensie bi se komba amanya wodo nyina beba bedan mu go ya na ya memene wo mo no ya na omu nyina ba be hye yensam no e yo man ne dia eno ye ka kira yensuro but o man leader ho asem unya ka kira ukum o man ne kura sunsu are we not the same okay aye bible mu nkom anta wo so kwa asori ache me kwa sorry just say you kwa sorry what is wrong say menya na ya oh ya wa de bi wa ye mfili sesi ya ga de me no tia say enti obi nya ho nkoma man ka say do manfo ya de wu yeah ani ye boy dama ani ye program e ma no de ni ana sofo bia hu say dama na me bo na bi say ne kwa wie okay enti sofo no pese on kan kire no wa gina social media mpacho wa umu no self no ade ya your personal ayin say na abefa no I feel bad you see eno ne na awurade ka moment abe feel bad no mfa na asem no yes so person tu obi gina you man feel bad answer on fa wasem no okay what you asem na say ndu friend no kokom dan ehun na de bi say ha me be ma so mesi na ne bu woni kakra na so mti say no no ehun say he me ya de papa no ye de no ohun no na sa de na ama na hu no woni mu etina bo say dan ya gusu ye na di baba wajai sa de ne ye what you asem na say me dan nyam tra na me kasa kwa bitimi fra so fo mpanifo ne adi nkomo ofon so na me de strategy ne kakra Kristo di acham no obi timi di batamkura ofon so ye dina so aye ka wo kwase ya na ayo so limnyansa che obi a no anu na se nipa ne yesa fe no beto ne bom wo krom won se ne na so na edene wo di ase papa na be yi ache okokom se bia nka we dia o kana na da nkwa kuku ado ne ba ne betima wu na papa wa ko ka ache ne kokom won se omunye ho adwuma ade ne guso pende eguso ba eno na abro so kura no ti ka se me ka ache o man no e to mre bi ko aye nka uja ma owo nsi okay nti mami bisa we me sofo e ya ade we kire mi na oye no na fe na ase
in a way na I am a fe. Ye kwa sorry or see a mudu. Yen chichi so. Say ma me win the Francis. And or see and we remember in the actual. And or see and chichi mbo me so for great evangelical ministry. And or say yen chichi it so. Enti na honestly me kwa o say dey jaye pe wege ya na e dey butu so ye ni adaji adwuma enti me wo fia na dako obae wo me o say ma me ka sem cho afi na my steady na me say bia wo hu yi kire bi so ya na o say ya oba sorry a mpe so ye dey chichiru ti so ati ba na abesi bitrim say I see most of the ladies in church exactly. And when I actually my address and in fact or catch me no na or catch me no baby o share me na if you o share me na or catch me no na I am a fake na I am no I am a crown and yes and my made do ku agu me came say ya me okay me kwa me bia I will cover it ya kwa watch night kwa na me refi me ho enti so dem am come so di mpai boni kwaso na me de mofra no me de chichi na we nipa ma bia mpansi aso dem obi sana tie enti afi na ma ye bia ye de twe akra nti wo so manim die ba wona nipa na fili se nyame kingdom na ye kan se mu ode ye nya ne saa asa ne omuhunu no ana nyame no kan ye no kura omunim o omunim saa no kura ni nyina ba media na hunu omo amate se no obi ako ado media dan ye awrade show so omunye dan ye we kura ase kura kakra kai bi hwe sofu bi ba kura da so ne de ne beto asori ano a o sole Saturday anopa no akonsa hwe obewura fie bia to fie be wusa ne di hie bi yare na omo ga wa kwaso okay tin be bi sa say ah me hu wa so na odifo ne hu ofete ne ka odam so chan do won adaje ebewura wo fie ni na ya kra to omo toto sa ne ma na ye papa no a ma kristo su di ma respect ba ne kone na o ma se sansem hu na nka omo ho na omo de bobra no this year hu no bi mpo bi hu asem no amfra na aka na ya se mesi aye wo won ya obepa abutran house wa no bepa na me de ma no pan de me mfa me project kingdom me nipa okay all right then me tu metima aye bone so for ni metima aye but nyame ahini na me protect okay it was so for do yam fu so ma kan fu fu to acho no oni aba ho so hu se ma yam fu so aso kan fu to kira me na so mani mra mo so me protect kingdom because they say obi e di Kristo so matem na me ya obi e di Kristo so matem because as say no say nyame ni hobi okay as dia no mu ye enti say na nyame wote soro wo ye den sa word no kwa atem die wono ba tifie no akoya boni bi ni aba o maame ne de o ye hwen ha sa na o hwe o mo sa ye di maame na tem enipa anya onim se nyame na bo no timi gina o ka se nyame de am so oni ho na nka so fi nkwazi asema wo ye hwe word we wu nti adamati ni aka we but wo ye ka kire wo sofo ne se wo hwe ne ensolema ye de ane sofo mfiri awrade a na sofo bu ofu ni wo pie be ko ntokwa ti yesu wo mfiri awrade ba ye di nyame atem en hye sofo won wo mu ji bi maako bi afrafra mu a ya na me mpe no nyame no ama ni tumi ni ye di na tama sofo me ko da ba te se yesu sofo ni nya papa dia no aba wona afra me ni nyame na afra me ni ofra wo no so ye di na tem unkoma no nyame wo mo wakasem nyame wo mo bone yanko ye abutre nkwa we dia me life no 2022 on be wo fum nyame a wa fum me life no ntu om se ma ji nyame so ata me nka se me but nim so obi ye o menti on na boy enti dia wonye kora no mfa wo kasa nko ho ene de wo ye difo na se nyame afro na wo cheche ansem na wo se no me ntwema wa bra bon de obe se na mba mtu fo ma sole ko so ha me chimpa na ye nyame asem se ya so fo ye se ndie unza na me chima ba pa go ye na we have a duty and road to pray Jesus Christ starting at 12 years because what you tum say jana suma no obeye nji ni commitment nyina was full time for Christ this na wonso so abaji atum so ye difo na nyame nam so ahye woni monyam say ya mu bebire sabe nka mutima kura ase asabita frache kan yam bedi kura nwode ba ye true Christ sum na mo fa ye gina ne ye huma difo akese enam de daka akese ma kofo be kotomo wo be koma mpibi wase me fra me spiritual father daddy no afra wo young boy daddy eye nyame ni ntia na se ye di nyame atama na we call them papa what you say na ye di nyame atama na ato ni ye nba ketwa o man ni nyina wo fa so me fra odifo bi daddy e di ntia nyame ye gya wani monyam bi na se me de sa ni monyam re nyina ma na se nyame ne ye fom no na wo nko ni ye fom no abeko abeto pinga
The nation cycle say there MC 2022 you best say papa no madi for say enkom she bi ba monfro kukum but because of exposure sister na menka no exposure na attention na obi e be hu say hey we na kan me nam kan na abem na obi hu say moye powerful nti no you come to social media and then say it basa na amani pa bebre I offended mami ncham papa prophet Ebenezer adakwa ya do papa fishapa ready new fradomo enkwado mo ne sofu chief macho me wa beji mbro nya ade I bro nya ade ne mai enti me wa beji papa mi cha opa nya me nya okese na mi cha me papa obisu bempa o want to say eja num say won so agrada you say they would do something you say me hunu say ma part say wo kon ya no ye me fe no ye me fe pa e acha na ma mate ka chen say no ye me fe why na mi ncham papa obofo so and I don't know what to say Michelle all right ma me comment nim but prophet one dey charo bua o e gwa komite ni ganjo ete ganjo Alfred adam go hen Alfred yim be koto Alfred ko se bi da bi wa mi wura wa ye babu me mbi Udu ane da short ya da wa short we na we say yes so hard you know krum ha wo mba pupa Alfred me all right then ma ya fast the PSA e ma ya boafa omo essay asemedi jumede bro I have to go for a quick break but then answer na make break you know it's important you say makase me name sponsors no just say emframa amfa yentem because omo ni ho a ye ni ho enti ya fast da ma bam achemfo ban kase ban no mpe ban achemfo osebre so won kase mu eya oya wo chikase with nine dislocation of the feet the arm or the back wo the answer we ko atun so agogo ayasa bia na chipe ho na be hu doctor ba na chese e ba ne infidie ekukuda ma odo be shim wo hu de titi wo no amo adra I can guarantee me aminim de meka me amako she fidie nim me wra fidie nim e ka chem say eh ako no madru we na we e wo ho we in fact na my so happy ni twa me massage pa na na de me boss she eye massage machine eye no say hey eye izo me feeling good me sra wo so ko na enye obi tintin wapo mo if say ye kwaye be nyina no woni bibi touch now baby so check up bibia ko ba chemfo ho let's say onye ni nyina emma aton so agogwa yar sabie na chipe na obe hu no odu nkran Bawe City community 16 sama ho obutu ho sanso na magazine area 4 sunyane so no obe hu no numbers no erole e wo screen ase na wafa na wone no atwetwe nkomo emu bi esefata no ba nchemfo o say esanse ahaban kasa otena bebuo mu nti no nyare nyina ebidwane yem fast debut ema odifo na yeba oja pekrum papa se bre na obepimo hono ma wo Yesu Kristo di mu wodi hye bia na dwe mu ka no ye noma basabasa ensisi so kasa no kwatum se enkoyi lai bia enim wada roma sebie son sebie nyaado okopimo hono ma onye te sene a ote no de biarada enti frɛ no emu biara wodi ahomatwofo no etwagu ewo screen ase na wafa na won no edinkita wonde na mu bia no wotebiri edi adomo ama won so akoma etimi ato yem ba me ntwa me ho na me nkomra me ba me de me test story making headlines on today's kOOWAA show Eddie Bebro. Stay with us, we'll be back. Odifo na yebu awemfo ba da wote se wo falumba ne tabo ni din ono ene na mebe mu akọ na akotie na num asem simape na wo hunu se ope baabi pa ope difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo kore hawo o hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina ma oborofo oni bie papa na basa so so na eni gisema wo mu se o yare na ba na kache ha ono ama baabi a wo beda na wamodiane adi kosisa wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buraje ne entiase so koso na wo pepere bia kompai body a ejape krum ene ewose woko adiji se bewo ni sabosumi bia ye all 91 ti bia wo hye bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu no ye no na fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etire na num kasa ketua na bo sa wo tena num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya famina na ye bo a odifo awiemfo ba me wo japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media medwuma media ne se
menya me som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka misia mobro wafo body ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se wo ba no na se wanka se mu problem na be dey e be solve gidie ni mu a unso kristo nya tase obi o e dey wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me sisi a wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wa be yo hwanwan na be ju nsem me hewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedi wo die wo ni hweku a me so de beda anyi achinyi bomode aba na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kese me number wo hwe me kira kwa de nyame 0243 356583 bra na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kese amen. For aha eye ban herbal center aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nnompemu ana won kasa mu a wo huna mane no bia waso do ani kire no eye ban herbal center ye arthritis sa na boni beka no ye hwe infections a eye nnompe ana se cancer eye nnompe ana kokrama eto nnompemu a boni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wokase no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewo mu no ehi afrimu ama kase na ho abobɔ ntokro anase echim ne srade esisi nkase na ni no ni nyina no eyi afri ho no mama enompe ne ho ye ne yama wo huna mane ne senti no ote yaw bi ewo nipadua nimu a ba nompe ba nkase se yenka nche odofo se fasa haw ni nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye nnompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo nnompe ebasa na eyi echim srade ensuo enwoma nketinketi bia na se gregre na cartilage a esi ennompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wode no eya osonko abetin mfise nnompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrew ene senti no bo hot ne nsem a enyeye osori gina ne nan so person nanta ne kotodwe na aloke ontimi ntu ne nan eno anante ni nyina ne se how abetina no mpanim ba no mpesi enka ncho se wono haban kasa wotena bebuo mu ntifasa oni nyina ebre yen ewo ban herbal center a ye kira kwan kese anase yatena ye kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital nechi ho udu tema ye wola shebi ehon nso ubehu ban herbal center ewo ho udru asafo anase asori a ye frɛ no Faith Evangelical Ministry na udru hope wo hwehwe ba ye bechi onto free Sprinters Road ba ubesi wo 18th junction ene so ofia Shoreman ba so a ubesi 16th junction ti ba bia besi bia no wo se ban herbal center ya so ye foforo ewo Sunyane Polytechnic anase Sunyane Poly ewo no ye ne no enedi enhwani mu udru ho a wo se opabia ye frɛ ho magazine ban herbal center ya tena efoforo esan wo ho nti baabi bia Ghana mfana wo bia no de ka kire on se fa unompemu haw anase nkase mu haw a unompemu etutuo usisi echia wo kotodwe wo nante so a enyeye wo spinal cord kaseti ti uno minua echia wo anase ejo asaba mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tena se yetini yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nnuma wo bekoto so akwa wo mu ade ye adwuma eno ne me yetimi gina brane so obese wo bo anase bia be nante etieti afom kinkimdu ase wo bono me pacho eye sa spine no ena de edi dwumanti wo de wo problem bia no bonse echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bonse upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum obi so de no de akwa ni mu a ese ni trase no me pacho bonse ni nipadua ni ti hwe fom enti me so spinal cord dompen aya ahwe ni ye na se how be mu a ban herbal center amabobọ mmia ya hodo a ye woni nyina no eho na wo betimi akofi se yade abasobode ewo saa ndompemu hwe ho yade ho haw enti baabi bia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye ndompemu adwuma emfa ma wo abusua
abtamfo ba se ahaban kasa wotena bebuomu na ye no kwasem Theodore akinye bia ni ho entimi se wani die mu ba bia wo Ghana fa na nyina wote ye nka no fa wo haw ni nyina ebedan ba herbal center na ye mwa na ye ntu no mpemu yade nyina ase enfam ye twen ho akogye nkrato aba sakode enua ba ko pe majimedwa na medaso tie adwam na make house streaming live on Facebook kOOWAA TV GH eho na chese yeto ade nchichi share na obi nso so enye bi mesre wada numbers na edidi djuma obetime do WhatsApp message aba 0243174870 0243174870 what the WhatsApp message by ebekin kan edi amount sakwede ne kanat mo se mo mama so amianka sa mo praise me amianka sa me praise me ho who is ta me ka brofo na makanz ma na makafa tim de bibia wom obi say ai yeah almost say eden TV na gu na so ya ba o ye host na se ohun ofa e ya se bi so se benya ado no aka brofo kakra no obi ehun say what brofo e wo ho enye hosta eye de bia no twi nkoa. Okay. Well, messages about obisi na dan aka ho ana obisi ye TV na gu nti e ya na ama me so no ma charge kakra e kire o say wo de na wo so a wo de fa na yenko yenim e wo ho delay nua ba ko pe me no. All right, so many messages. Well, I want to read some for you quickly before I go to my third story making headlines on today's core show. This one says, greetings to you all, Diane and Ofalumba. Fantastic program. Thank you. God bless you. Next time, I have a wedding kahon. Name who baby ifria eba. Mo amo free no munjai. Me safe a WhatsApp message. Man ka se free. Why just what you know? 2022. Enya swording. O de fa message in a brat na men kama. Good morning, Diane. I really love you. I really love to watch your show. Yeah, greetings to Ofalumba as well. Kudos, Dr. Sare. Yeah, that's it for message where they about. This one also say good morning to you, Diane. I missed your show latter part of last year, and I'm happy that you guys are so much back. Offer tops all. Nyami in shroud, you know, I am the Viana way. I am kind of buffer. That means me kind of mount. We, if we could that's it for message out with the abba. This is a good morning to you, my brother. I'm telling you the truth. If she actually stopped going to church because of spending without any results, please ask the woman that did she actually offered any money for the car they bought for her, and also a year as sebe and now will be a dia will be a say offer bisa yema me Christiana when say sikana editor car manu utia and editor manana kOOWAA all the way. I miss your show. Greetings to Ofalumba and you, Diane. Where is our bro will come. Okay, next time add your name to Ed. This one says 1 2 1 2 1 2 1 2. Okay, fine, cool. Good morning, Ofalumba. In fact, I miss you so much. I listen to you on Adisha FM. God bless you. I'm happy you guys are back. Of course, we are happy you're also watching us. So we're streaming live on Facebook. kOOWAA TV GH. I have a GH no. So and I say some Darkos initiative. And see no kOOWAA TV back on all corners when you are with the kOOWAA TV GH. So with the GH na so and then you can watch us live over there. Now my family test story no Emra. I'll come back to the messages and read all of them for you this morning. Now test story no Zandi Camel you know him say late last year. No one time ebe dija na ware munsem and na ware na gu and I see on ba social media ebe kan sa ware ba kon ware eye kanija o na oye eye sports presenter ewo Angel TV baby anon akasa Zandi Camel eye adwuma o mi nyina they fell in love and of course they got married na aware no sebi ankusiaga aware no ejuregu ono abai odi osu ne atete ba social media be ka say hey aware ba kwa mi komo and atete and na say and then some for baby be can say na de wakwa ware na se bi eso se bi nya ado anye ya social media na be ware ya na okwa ware wo fie mami phone ni ho papa phone ni ho abusia ni ho monti mi anka yen social media de enka enya moden well awade no se bi egu anye yi na waba bonten abeka say na ware a se bi okom emu nsem bebrebe ema na ware no egu no odi aye sini a enche bia no ebe ba bonten
Yanko. Mary Go. I don't see anything wrong in shooting a movie. That is married to an enemy. But were you married to an enemy? What's say? Were you married to an enemy? Just wait till you watch the movie. No, I'm asking you because of the title of the movie. Well, Zion, honestly, I told you last time, I don't want to talk about anything about marriage. I don't say anything about marriage. But I'm talking about the movie. So wait till you watch the movie. Maybe I wasn't married. How would you know? Okay. Maybe I wasn't married. Maybe I was just daydreaming. The movie can even turn out to be a flashback something. You don't know. So. Champion. But I think I saw a comment. No, we can say, enti omeja wariampa. Why am I like oja wariampa? I'm single now. I'm single and living my life and happy. Is it official or like? I am single. No, but I'll get a process. So at the moment, all I know is I'm single. But have you gone through the process? At the moment, all I know is I'm single. But have you gone through the process? I'm some more quarter you can't say baby so let's do it that way. Let's keep it that way. So you understand? You haven't test what I say. So why baby I will feel quite what about day be to say by heart today. Minimum. And It's in the interview. I thought we were free. He was married to an enemy. I don't know whether I say a movie in the title or not. Over. What I say? Yeah, some of them want it to move. Now, the about why young family are grown, yes, like the relationship moons. What the yes, a bit more grab was a son. Yes, wow. Where you go for you are Brabuno. My brain for yes, I will. Okay. You go away as well, go school in a way. Any background after so goes go 1 year in Adam. Let's have the dream purpose will be a separate project. When you Adam Phobi, Adam Fonat in Abua. My many papa be whisker, no says can send to me can be done. Obey any part of it, but obey any bunya. But was a woman to be now and you say criminal. One in the Iraqo Campbell, you will be the crumb while you are monthly. And then you Adam Fuat, so it's a big beer in it. I was here on Pebble because when he said, Sawarian didn't jump at the original. Tinit don't deny and then a year. Sandy Bedden was what he said. Swako back, I'm fine. Yantia wants to be a bar. What a quiet story, Sabe country, I said. I want you moon some of the story, then sound what they can't and any day. I minimum, but Margaret, some trust story be a for dong. Okay. And our relationship once. Ghana for one guest. Say ABI and Awalian or the own found, own carry. It's a movie, no. Nothing to be called Obana fan. The woman's story been what I am fine, Shawariano. Diana Beman, it's no there's be a Beman Ampe. Beman so there be a Wampe. It's also a moving about Awalian moving by a catcher. I was just a Usumano than a deep. Now that Beman is by a deep. You better move in the you know. A chance to buy a Timu Awariasi. A show couldn't your bayan of our yes. You are in your mum, Mabram Muslim. Walia Diawalia. Sisubana Bachelor. And yet, so I for ye. Then naturally, I may have it here. It's a Malia. Member 1,000 in offer me Chawano. Sebia son Sebiano. A symbious or my brabum. And now my quawari. Our rena ye. And I me feel it no. Mammy interest enough for front to say. Our real we bit missy, we bit messy. Is it wrong? Fire Ayakum, then you be at the spot, obeying for you. Cobanasa, a buffone woman, what you say, no, Tim was in the woman, and my dealing I wrong. Zoran to put in now. That you know, Babette, why and the Yamanation. Over so, you are so born with me take 3 years. On Jenna home. He be every baby. More to be a twakne. More of 4 BDB, no head up body produce there and the end, and telling the end. Sabaya, you may never be Bintian, but a Bequamobia, Sanya Yadi. Only by my last year, no hair. Yes, that this year, anymore, also their contract story. I didn't be free minded by Usunya looking at.
Then you have come with your money about you are feeling bad, pa. And a bit me up, wowsa. I'm on your mark or totty. But you also need to be a No cry and found. You see, sometimes, what's moon say situation be our becumuno. Say, would the ye be, and now the ye cassa, now the true book. Now a full so a kind, and as a full so a one. And no to me, a boy. Maybe I know being super so cost to be any more to Mrs. Yes. Yeah. By say, who need for? And I didn't know see. Ye chim. This will be in a life when you know that the Adam for. Now I'm for na yinibonia. The story no to Obi also that would do this own back from the friends in the bay a year. What you say? But who don't know we now here for reason. Okay. It is a way that's also the true story. Obi anim say anya do yes ah. So nya who can any say. And any papa go force to me trans nya bonsam sa. Bibi na kan na ama na bonsam sama sorry. E bi kura wale ni enti egu ye no. E bi a mesra ni diem ka so. O so ya no pa na odware antoma si mu sa bi go free so aware yi. Be ma ne mpe but unim. You got true story. Na se bi ko yi anu free. Na ka be ma ne nko aside. No her story bi no unu say okay ahande ni nyina ya no kura me ye. Bo ye say di na ma me ye sa. No so de de. No so ntremra. Nyamu mi yeru na mo tom ho. Se wudi no kura so ko training nyina abanzo so asabita fracho. Oba odwale once no. Be ma be ne pe. Afi wonya nsem na mpesa me kana se. Ntubonso wa ya ade no. Ufi se wo ye de akọ. Ufi se o de ya wo ye na nhye no. Because no na ya wo do so. Ba wo de be create bibi. It is nipa bufu a. Tene se ma nya bone. To botena se. Dwene che. Ansa no watimi aka ne wom. Na wale yakroko di sei. And 2 years PS wa wale mu a. Unu se wa hwede bibi ndi no. Ubetimi de twa story. Uni ma wale mu nsem. Zandi wale ye 2 years so se akure di. Tabi. Etidia na hunu no mu nkwa ma wani ya wo ye ntia. Wo de be ya story am na ye kachi no. Nje chesa ya story na watre no. Want to give my pain. Hey, yes. My pain. Yes. And so on stand. Want to give my pain. We be obi abem say jealousy out of sa you know. Ya no no the three story this and she said you mo pekro me fa ne sa ama no. Yes sir, ade na am so watre na ye nyina be hwe ne sa no. De obu watem ne dia de be ba ne so. Bo hunu nsem ebesi akire. But then wa fa ne so wa. Enti offer meti wasi ya. Opese o ka say ebia na there is something within ajebi o ha ebia no oye ebia na be ma no onkai obi nto na akokọ be de akwa okay ena nyame che mema de bi efe pa me nwa ho mema sa de ewe no edu ko mo ye awale mu nkomo mi kura ja ma yi ja ma na hu mo yeah na no mi twam TV bi anim nipa na gu ho me he nipa na be trended mema tu pe na hu mo nya ka nyina ye ma omukunu ma yo mbo ni mi busa se sa ma na anya bibi ana ma be ma ne ebo ne start ye anya trust me nya ma na ware me ma na ware didi anko na be ka me ma dwena te mi sika se minim se mi mpesi se ba me hyeda akọbọ ne ho ka nyina nam de na ba na ma betete no di eji mi nko a di en start sa na bibi kitu abi na koso sometimes ya na ye kasa bi ade frisi ye nya ebone na be ma na fili se me need a change o some start pe bi to wo sa na me ma te on gasa de no wa yare yam ya ba no afa ne ho adwena to e di be start e be wo se be ma ne twempra de ka so na twempra na se awale ya eso na oni ye bi okay ibo tuma fa fo twuma dwen sia sem bi so ade a wo ye media me mpe me boy no kra no wonya me sa me se be ma awale no aye wade na wo mpe na do boy ya kutwa ne poa e kire ne se wan hwe asa be ma ne ba e easy se wo be konje so start pe bi to abonche o kan kasa ba ko be ma na ye bone di awade se e dance bo a sinti dua beba ba wa na mo so no due di ma mo de ma no ye bone ketua bi se na creative be ma bone kase na mo hunu se be ma na nya ba mo na mo ye ye obeti mi ka jo se wo de wo nya keren kra na me ni junior te pa no e wo na be ma fira se firi so wo nya save e ye we do wunim se wo ka je wani wo ka mo na ni aba no so no wa keren but e wo na ma be ma adwene se se de wo si bo junior di anda bia ne ka so di twampo junior ba pro be konje o se me nso me ko tabu ananka mi ja ne ho na me sa ne ye fine no start no odia na mam di na mbo na ko mato se in case of say ekosisa amanya ba bi afa mo na ya mo di bibi she etiri ofa asemwe ama atwumadwe si asem bi so a ababa wo bi asebie so sebie nyaado ni kura no ne ti obo onudua na be ma no sebie so sebie nyaado wo emu nyame adom wonya ne ho etiti mu na afi be ma ne se okay fine se kura minisika
me da ka kora so nti enko tam papa fie na afi no be ma oba no so ni na busuafo se tubu no so bro no omo se ye ma wonko be ma so ke se mo nko mi no omo akọ be ma oba ne papa se ha wo de so de wo de ekọ papa fie na me so me de wo so yeso ye de ekọ be ma oba ne papa o o se wo de se mo de ekọ o de wo de ekọ papa fie me yeso ye de ekọ afede ko wi ase a sebie so sebie nyaado omumu se eduabo wabo be ma ni dua be ma na nwunti afi na oba ne nam se be ma no kra no oyo court akoye nim gwa ni nyina be ma no wankasa ade we ya ka ye nti ere friends ye mene jase o se me nka hwe se wo de aware no kra papa kra se mudi munu oma de ekọ me dem de ekọ papa fie omo buru no no one ne family nyina ebo no na papa ne kansa nti aware no kra se papa kra wagu no kra ye wagu na awi e na o kansa nti sese no oba no sunya according to senior no ma si iko no oba no nya ware na enko sa apefi se mofra wo mba ye mistake akeka bibi pen enti akeka bibi mana kosi bibi e na ono on kasa mebo be ma dua e na nka be ma no kra wa nwu na sisi akofa we nyina banti bi empa che o ma me koche be ma ni nyina no me ohwe ne ma ne sensam ne de ofa na do so enti mpese mbisa se sa no ma na ye na ma be ma no so si ginaye se be ma na kofa oba ahofro esi ginaye se wo otwu mu kwasoro ba foma me no ntina biom no matter what se me no wo nkwara no se me ye shek zandidi ya ebetimi abasa danyan me se na me dike buza se be ma bia no ye gimi po se what is ka se ma ye oba bi hu ade me ma de open se oba one ne te oba too precious na nko bia hu se aba ma we ni munyamfo me ma pesa se be ma so ye ko hwini kwa ne ho na ye ne de no onya wale wie hu so ahekawa o make sure se mpra wo tuna bonte kwa na yire hu mframa emfa ne ho da na yire kra ti kra na wadi nine or is not true for you to respect okay hu so wo no kra gu wensi wo pom die enko certain level say afede be ma na tuma gya ho say makọ anya sa agogodo ye bibi adwene ni abetuma ye wo akiri be ma biye ye bibi odwene ni abetuma ye wo akiri o di ase na ma mo nti ase say one odo awurade di gya yen di ye ne ye do okay di be ma timi nka so odo pa no na aka no wo say tete wo ye bibi na besie o di ase na ase edi e ba ya wa bonti no na ye nim na ya de ka de ye pa na mo na mo hunu fi se na de dan se me nka no kra nkyere wo na ya hwa de okay me fa me da ta nyem fa to okay unze ye start fufuri wono an na wa around no ye bibia e mu bra ne yawo ya wo ye nyina ye de se na yire ne mansa be ko ma no na bo nso free ha weekend no okofie aya awokoda hen ya wo di shi ano no no ozu nim se ade na ye ya asese wo de ani bira hema wo ye sa ade ne nko ba bia wo de wa adwena ko no no ye man ye sunu no o ye no bi ato su di no ogusa se na me kura bra mi bire ka me nko am ye funa de seka ba bia me kura me we anya ba bia nka wo sa me wo because I'm better your condition na me ma ba fie na ba me hu say me bre na me bre wo hu na wo kra support no wo sa de ntokwa we na ehia me ene oba we da to betima wo sa me start set bi to abonte akoba ne sa ye hu abonte de ntia ga to wo dwamanfo but ne course wo fie we have no idea we don't know etini ya na mo won nsam ngidingidi bia mo ka ne simple mo free say mo ka wie ba de course be ma pain ba ye mie ya no nka santi mo hu sa ade ne ha jandika me kun de minim no kakra ha ne kakra ha hane kakra nye hane za wale ye oh sabi so senke hane kakra matiase na yi hane kakra sabi minimi some classmates minimi bia one ni ane but you know no at least what me ka say no pe wo ma out of man ni na mu I respect kase bema wo ye say ya bema mu ya hawo ye say na so be so TV no tese ya didi nkomo we nyina ha bema no di obi anu opese anim guase no won take decision say that dia me ko ne be bia na dia na me no abre emani binim kasa eno na me ka obi dia me di obi dia example emani binim kasa ebinim aduane ye pe ade ma wade sopa ba ko ye aduane yi sas film so yi ni aduane ya tambia ota presa na mfo kra ba nche be didi onim ya nko na akofie ko didi opo adam na sam opo na sam ba ya ade asapo no ni ade asan ko sem kofie ko de yemfa na ni de oba no be kokra no abre oboa muko trasia onu ni kese no amu adidi antu ko fia nim so yase ne yira bere ngo didi bi wa wura de ma dan se wa kwotena na yire de ne ho saa mema mu ni me ye de boa mu nye den so ani an yiri bu befu no wadi ni saa wodi ase it is a way na wo mene no wo ya de bia woni ba bia firi ba
Musu na munsu ade ya mumfi na ma hye mo wura. Ba ma bi kwa da sema o kan ya. Nkwa anya da ni di ya no. Ba ma bi asema o kan ya no kwa na hye mi kese o say oba otimi tena bontia fra no pa. Ebi abe 7 8 na wo betena wo adwuma mu a na wo ye adwuma a na akwotena wo shop a. Wotimi tena kwa be 12 na fe na wo kofi. Oba say na mema ene nam. Da bi oba we de mempe. Na to me time say sir. Say mema so mo no ma bebre. O si tu kofi na watimi ahwe mema. Mema sua de. Mema sua de mema nkasa. Danyan emanti bema timi Bible kan wo so obenti bema bedi panusianda. Obi betuma betena adwuma mu say wo keka na adwuma mu say onidi. Je teki oba nso obedwini wo fia friends ani. Na adwuma ko say wadidi. Na wakase obi kura me ya de busy wo mso ti bi e botira na medidi. O kan sa na wo so odwene man say ene nya busy na nko adidi nti o la me prepare bibi ko hyema nsa na nta. Oba anye we nyina. Na wo de kom na pon adwuma na wakofie no. Wo sa de abufu se ma hia kwan no. Nti wo ba wan to ma yi ni bi amere. E de ade. O se mka de so ba ya atopa ade brem na wo na nte sa wasa aba. We. Akwa adwuma bre kom de we. Anko ba o bibi ni. Amye we no obuja se ani mpa to timi to ade ne ba. Wo se me wura fi be me ba sa ne kwase ya be ba. Ani otuka no wo kwa. Ase waye ni bibi. But man wo problem kitikiti they don't know. No abasa. Na binum so ya mema yesuban na nya wale no nkomo ne yedi ye mu bebre jimi ne do se we nu na akotwe ne nyina ba because bi ase bibia ankoka bibia anye grede wo di ase ye mu bi jimi ne do so bi de bia ntam se be ma de onye se de ya ma yin fili se wo ye no a ma ne hunu se yo no nko a ne hunu ha besi aba obra that's all ye twa he twa because ne wadi kan de ka wa hye ne de na se otimi san ne ho se bi am obi ubu abonde so ni che wo no a wa ba ma kro no nya nyansafo obi betuma to boutique ade ane bo dina chene mpra na ne yiri ni bi hye unye nyansafo obi mpra ka eda kam ne yiri ne mana mpom unye nyansafo because that is all yale na da wa from mpra na wo ma but obani ka prekura no ne be no nzu ohia sa atete anta de ko nim se na ja okokoro obi be kasa se ade no mayi mpapa ama ye be sere ye mema ye mie ya adwene nim ni ye hunu be wo se ya disikafa ye hunu se de wo se ya bo abrabo ne fa ni enya da bia wontu asabe ya na ba asetene mu ama ye nyina na ye mu akoye ha ye nyina ye ni mu nya duru biem se de omo wale omo younger age na akono na efe resident ka ma atete na fron na ne mfuru ya se yi me show mo snap bi no mo da ho no mo na resident me wo fa se so kaninja se de atete na fron de fresh ndo di firi o pedressing so pa hu ni sa o pedressing pa na ni tuntuma ba se na hana na no pe kala kokko ni abre de obi ane ne choice and it is and in your day it's also a single or about that would also advert ade nya advert ntokwa obaku obi ahun say dey anu kuna dai je nya advert bi kakre ni mu na abeba aso wo ya na ntokwa no so be pete mu sa na omutimi nkan bom ade bi aso ya advert offer omutimi nkan family ni me enu ntimi nkan bom because family oba family ne be man family omutimi ni omuntena se na only one day just in a once because the me won self me ntwa no se sebio me ma me kate etiwe no won se maye mfomso wo ma ware mu a menyini so be jam sa yesi woni pani wo fia wa wale sebi ya na tagu sebi eso se me ya do me sere mo pani po amohe enti wo ma me betima atena wa ye nhwe hai na sebio aware no akwakoda wa bro nim se ebia me bedu ye enye dan one day just ade we man pani for this year na America ne se wo ba no obi tu na mo ya ware kwan so no mo starting to kwa foforo ne buafu ye nyaye ba me buafu makome maame ho ana me buafu ma frifie betuye mo madam fo a eno de sa awofo kan mo bom no mo ntiase a awale ni timi gina but edum pempen so se ya take disease say ye nwa abie mu a sa awale ni bia ye siesia obi afa no ade no ti awale ase ani gye ne madda de sa me de sa me nim nyame ye wo ye japade akura wo yesie me mani hunu no da ato abekon so ne ma ye japade sa na obi agene te obi anya ska eni akoma no boat mi teso no so de ye na de wo he da nya aduan pagma na mo na mo ho so sa agro ntimi ma obi a wale ya obet mi stage se me no wajai ana be ma ka se me no wajai go fo ti ka bo bi omunye oke mpanifo ne hwe mbeka akiro ebi ti hu sesi a me ne wo ka sai wo fili sa he eyin fa na sem we fili ba wo mu fili wo mu to ezi ehwe tv no obi ani kire ba obi ani kire omunye oke within himself because odon obi nya ka se wajawa we den
pen bi free mu o ti ase pen bi be hye mu o ti ase na ase na odo ne free mu ntam it is oba biem to bring that love back no wunya biem it is ye kam bom say die da bia obi wo negative thinking no metuwa da bia me check una send message na na aka chem zo mpem na me check mabuza mu say ah na ni be cross wo oh ba ka so mo ba wa sa be adwene be no dia aka sempa o be na prim adwena koma o ti ase oba no so to say akwa we amaka me mpenu ya ma ba bi wa ye din na mo say akwa din papa mu na mo na ye kura na mo ewe mo say ye nipa who did obi atam gwa conscious to me bu for that every topic we so now. All right then, my uncle for last story na eba no, and then I think say we are sticking to our time very nicely, but answer na no mama ko he few messages aba na fe no men kan be a man crofo answer na yatwaso. This one says that since the last since the last show I haven't actually watched any TV again. That made me so happy. God bless her. One funny thing so amba. But say, Grafuna Chichi. The last show I am a ABM. One TV BM. Tinania Genes was lawyer follower. Yeah, trust me. This one say, Diane, good morning to you. I think I love the show. Great offer for me. Okay, offer. We there. Okay. Mama ko fa last story no embra na fe yenye ne ko na are ho ensem ni bebre esisi a na onhu de wonka. Well, you should be live on Facebook kOOWAA TV GH. kOOWAA TV GH afa GH so anase Samdaku's initiative na wa share na afoforo so ehu Samdaku's initiative or kOOWAA TV GH. Wa click live no so na wahweye most of mohwe e wo TV no it's either kOOWAA TV and I say home TV and you know you tell others to tell a friend to tell a friend say no kOOWAA is airborne live. Yes, you could break akra nyame adom yes sanso aba na last story me dey ebro and say Twini Jonas no one sem enko die ye bra we di ono aka say bomb die wo ye mistake na say odo hu betwi a o de bema wo style bia bi na wasori akeka bi pai mu odene Ediama eye anaso akeka bi dia kire ye papa beduko bi ene na nja okezi yen share video in Brazil stay with us on kOOWAA. That person in the whole country sister the whole Ghana for nyina akoye movie and as is omu nyina musicians popular kOOWAA TV so ntimi nya 500,000 more mo show 2 days. I am the only person who talk one day and get 700,000 views instantly. I'm popular nti asema make obiate which means obiate me a popular che obiawa fumo and me say so for biani to me me na mo obianti me mo mdi obo anaso ne megu no onim ontime mo kwasi abe no I am Jimina masa obianic paracetamol. I'm telling you to wa Jimmy wanyeska atoka akoma ayi na jegezi ana baduko bi aboa we ono tim now mami o chemo wo onam foma we aboa. I'm telling you about I tell you the reality. Mamu sia nyansa Jimmy no omutena wa watch that mensa kwasi bi na to be cheme ka meeting kwasi bi na to be cheme oye di adwuma onye adwuma bi amaw krono no oye me na me ye gospel na adwuma no me na me ye the nyame adwuma the reality kwasi obi oso first lady bewu o pese asem to Ghana onya nwu ye kromo wiye sika no owu wiye akofo adu be wiye sika ni nyina adi akogu ne na nyina ho ana ye bonsa we wo se na we asore abamba bi sika we wiya no no de bi akobonsa ye friends aí kwasi we Joe Wise wo se no so abebonsa MPP for CPP sika no ni ho ye de be ye kwan ni ye o ye be sesam konwa kogu school dam wo babro ni krom egu abonte kwatena so free akonwa bia wo table egu abonte ko egu ka kwan kwatena so free ye nya sika nsisa sam nuya we bi mkogu a home school for international da but o dey my first lady no but na jege okunu wie oku ni wie ya e ho ne be nya sika abonsa timon ko fa na jegezi o mo fia bia ni wiase e Ghana ndokwa fro ana atu akeka onim se Ghana fo nyina jimi ntu akọhwe bukum storyline anansi story no apiki di ma kuma mfanto Ghana
Why dream now? Because it be a okuro from a African country be an a fiction. Omofia is not a country. Mugafano. Amunya Jimeno masa. Obi ani paracetamol afumu. To me be any hot masa. Oba broni kroma bola kan na begina no. Boys ni sisa bola bia o kroma bia. Where did you got option fatum free. And you oppress ya. Oppress ya baby. Oppress ya baby. Oppress ya oh now so krade na me kan ha na bie no. Oppress ya bie. Sense abo ho eyema no abesigina mo se ayema. What you say na emu ato krom. Broni ban na ehwe me no. Amu akono kama ni ade. Oh my God. Bola kan Chene Jonas, oppress your baby, obi any paracetamol for my. Eh, azamu. Oba say. Dayan. Papa. Awurade Nyankopɔn wo nhya Chene Jonas. Ne nsɛm ne bebree make sense. Na bebree so gimi nko a da bia me ka kyerɛ no. Atemdidie die sɛbe udi no betumi adi. Ba sɛbe sɛde nipa ne sɛ kwasia no. We wagina so dia ma ne basa soro kora no samu. Emum ka me ya sɛ so we ni program a Ghana mpanimfo nyina nkwasiafo ɛyɛ wrong ɛnyɛ onyai. Obi ani pala osu utimu no na wonim se wo tumi ahodo obi a wo kasa tumi na ni ma hu se bio yeah ti hono na asesa se bibia ni wo bio ti yete Ghana ya nyina ye ni wo sofo obi anyame nsa wo ne so wo Ghana yete Ghana ya ye ni wo hene bi a sebe nananom tumi kura na wo Ghana ha eni panyini bi a sebe taprache nananom tumi ne sebe twedi ampon abasa wo ne so wo Ghana na ba bia wo ne ye obi wo ho de ndi se sebe obi nsiesie ni kura na chese woni tumi bi ana nsiesie no ne yedi hu nkomo fa ya omo wo no ho ne yankoya nim obi ani para kwasia ni mu no obi toka mu obi oya kwasia wo so bo bra nyina wo bo abaye obrempon wo ye obrempon amfa ntena abrochire ho da acho baba abaye panyini wo Ghana we nya hwe kura na bra wa bonti abusua no nipa bewu enipa bewu duru wo pen so abetuma abaye abusua panyini di sam wo sika wo shop wo Ghana na akura bi nso asori sei na panyini bi ani Ghana kwasiafo nko a hwe ko a wako ama Ghana na Ghana ne bedini na abetena mbi na akura bi ka se eche wa be yoke mpanimfo bi akopam guso ko ya emu bi afansa nsem twefo ka US na baba ntini enya support ne yeko mimi nim nkomo sa hwe yie no wonye onipa bia wani tia wani nton a da bia onse mpanimfo bi okro mo se ba me ehunu ade nipa no aye enu ntiamu odi zevo ne awo ka no odi asem na se ba to ba no sa anu abeka nje no tanyini bia ne afuom ho kasa bi o ha mesre no it's bad mesre no mo ni followers na o kasa ohunu no bebre ye mu bi yatia yi ye ngasa sa abasa no followers ye kura bi asa eno ma atimu nya oda sa nu nti no sabe faka kasa fi bi a enni nchirase ye besre no wo ye adwuma we respect the work that he is doing I don't feel need ye bin come go chen bo ba betena fie sa akokora se nkura ne down money be he ne sa na nya ne dede ya wo de ye obi a on ton hu susu kakra because ne onipa wo chechire na asase so no twene se no wa chechire ne soro okay is that modern no ne atemnidie na be ye mo a wonso ba fia saa ne ye de be ye wonso mesre no omani mfi na mpanimfo bi abobra okay ebinum abre pen ene ne aso ye nyina aye so is kasa ye hunu saa kwan ano emfa nkasa go Ghana mpanimfo nyina ntimi nyankwase afo da exactly ba bi obi gina be so gina ho no unuru wa susu ye no etre bi usu betimi aba ho ma de bi nya abufu ka de bi ho asema ofri se eni ntiase odi ase ba nye se odi ofa story bia wo di atema na abo adwo ofri se nipa ahwe ntu wo followers nti o sese no ono oye population bia na dwenkyere na dwenkyere yes me no ka sei obi wa kura bi ase fon kura oni bi TV kura ni ne won do nya ne population no odi ase obi wo ba bi se wo pese ohun so oye popular and social media nti obi aye popular na emu ko deep praise bi ni egusu bo di wo ha o na hunu say yes we are popular nti ya mo nto o mo bo US ne de se etimi tokura guso odi asema ni ya basro mo ne se yes oh really nti ya basro o mo jabro chegwa mo betima to guso credit ni ya nti no it is wo ya amanko fo ya yide ya ka US obi o 1000 pe o kura natural because oto no ono awoni ne ho we no akoto bibia to bibi so odi ase ti mesra ne se wo bo adwuma obi anka so wo mo adwuma but one money to a certain level said ache
the Ghana Phantom Pepper, I said you were no Befia, Ubi Empty Man. Maybe my lines not some lines no at that screen so and no ofa number no afresh. I'm waiting for your phone calls. Story say dear banner no kwana wadaroma of frame ya eya no wakabi wan. I have my first call on the line, but then I answer na. Hello? Okay. Good morning. Hello, good morning. Nyakupo adumo papa na onswe. Boko. Me show you na asoma get na kan wo so onya abotre ye na mu ha so empanimfo no amoma na sei yedi ade bi sei ko ma no so wo kasa kire penu ye wo na kasa kire pe na de bo ni aba we ye wo ko ma sei eni tua process work me tete me klatem kitu en sa gp o beti asibi ya nti ye wo ko ma ni tua process work o America na mti aban tia process Ghana ha police station be anyone must have to be kwa yenya 5 million. The police station approach for 5. It is only a 5 million every day the was and 150 million. If it's actually coming for and you see there everywhere your district. Now many more be a fool. The mama that me charge my 5 million was district here. You can't more. They met me to approach Libya Kawukuma. Yes, starting 30 million metric. Depending for the abroad, depending for the abroad. She can give a woman some. Oh, and yes, okay. She can get she can get you doors. Okay. Hello. All right, I better say. Hello, good morning. Good morning. Odo, official pa. Yo, abra you. Eh, wa poke no eh. Yamada uma. Pako. Oh, Yamada uma na ye dibanga ne se. Enabo bola ye. Yo, break. Yamada uma. Okay. Yanam kumoja. Enye ngubele anyiri la hae. Biga wo fa biga don ko etezale bete adon abolo bete yama buka da la yiji makpare na yidi ma tunu jona so no ko ja mola ye mu okutuna ye mu a ye wozo mba so ne mo ahoro ba no mo obi a odike oni ono wana boy e mala ke yade wo ga tunu wa mu ke bia boko yini bia la ahoro ba de ngbe mo se pa yini de bia bo le ka yusa ye bia ka ba ba ahoro ba la oba we ava so so ya bia ro o ti be nyama yejimo yara wase kwa bi za adun abo amamu a isuma be no ko ke kam ne ngrofa amamu bi za ba she. Hello, good morning. Good morning, madam. My dear, we didn't baby our friend me free. Good morning. Good morning, my dear. Pacho into you. Good morning. Good morning, darling. Pacho my into from me. Yes, my cousin is several boys. Obuasi boko microphone for. Nice, I into you. It was 2 years after I was and telling me Kazaka Clapon. Pacho Cosso. Before the Ghana, you know, before the banana BBI, then no can the banana BBI. And you know about you know about my club which you have a cassette and you know as the area support. You can a feeling Tawapa. That's it. Meso Medasi, Michelle Bossy Fuina, Yami Inshamo. Hello, good morning. Good morning, when you have about the Bina, dear. Yamiado Mehoe, now sway. Oh, Yanko for himself, I'm winning a monthly shapa, only when you had a Lumba. I'm saying, Masaba, yes, any afternoon. The many about a camp can say, Diana Bakuinash, they don't have to bear my 10 down for the rope my son to be quiet. Okay. They didn't come in chair, a winner, and I can't make any other juniors or kind of put a back in Dino, yes, Sereno. Who told the boss said, okay, Babu now see, but in fact, any day a month for India Janin and then quite our and about with sense after things that's for cinema, I said, fool. It's yet the Ghana, but for most before the by this area, we are proud. We didn't pay for it. I said, I can't make my penny now. Yami and Shamo, so be quiet for you now, so your mamma official pa. Hello, good morning. Yeah, good morning. Middle, boarding chairman, official pa.
I think come here da. Pacho into. Where the mo program person da zo ka. Pacho was into. Yeah. Me pacho. We are no say o baby na ho to wa o timi ka de ope. Ana o ka so bia anya o hwenti no. Ase yatemam ya enya yin mi ya ko so nyina. Nipa na no akotena ho na o ya sa no o ha biu. Ana o koi. Nti wa ko no ko hu se baby e better than the na o tene bia. Ada na ne o bisa kwa mfa so mo ye kuru no. Na o part wa se o ene sei no ha o mo ye no. Nti ene mpanfo e sei ne tie. Do o mu ni o mo ko ho mu hu. Ela yen ka se Chile Jonas and company be a wasn't, but I can give me too much. Ghana ni followers and our canoe. Oh, almost so. Many crowd on crowd in following that. No, your group of baby are half one crowd for and you want followers and they are from that place. Only now. Following that. Your group of baby are half one crowd for and you want. All right, sorry, I think so. Ola no echo. Mami Pakwala. Hello, good morning. Hi, Hello. good morning. Good morning. My dear Pachoma into. Okay, your friend is Dr. Asari. Me na me friend. Okay, Dr. Into. Yeah. Dr. Pacho, Ola ni breaking kakra into na what position we are mami kakra. Okay, me say me person make a Asari Briafa Kenny Jonas because right. what the guy is doing is absolutely good. Okay, and okay. So we shouldn't talk much about that. Okay. And that's a soon come on so kudos. All right, thank you so much for calling. You're welcome. All right, my dear. What Jonas is doing is great, right? People love it. Nobody's saying it's not right, but I think sometimes the insult becomes too much. That's what people are concerned about. Hello, good morning. Okay, Obi Maya, my main reading me message back home, you know, be quickly and then sorry. Alan said I'm sorry 8 o'clock. I think so. I think I'm sorry 8 o'clock. Yeah, it's 6 to 8. Yeah. This one says I'm happy that you people are back and back for good. Is it Bentumami? Bentumami and I've been to mommy from Asante Bekwai. I really miss you. Hello, good morning. All right. Hi, good morning. Good morning. My dear, Afishapa. I think about you. Nice. But one of you can say take what for. Oh, okay. Takwa monya Afishapa. Them pepe pempocho into. Okay. What's going to come to the new board? For you, but I'm Mrs. Sana, who don't about the power. Fact, walk off floor, and for nobody, my full of since our RTV. Okay. Otherwise, okay. My children are saying, so what can you should have done a full more? Must have carried out them today. Or another public to you like a macasa. But you would have one before that. So, and for Limbo, we have to know one year about. For Limba, sometimes also say, I blast one I talk about. You follow, I mean, more than the Connie. I'm following King Jonas. Now, boss, I was Volumba, I was supported. Yes, so yeah, that's Papa. Talk of when you're going to show you more in a happy new year. From my last caller, all right, then thank you for calling. Last caller. Hello? Yes. My dear Pacho, Mommy Tewe. Hello? Okay. I don't think that my fat call be a boom. I think I'm done. Quickly, let me come on WhatsApp now. Mpacho mama me just some few minutes and come on boss with them so up. Now me ready amount for messages. I don't want to be beaten today. This one says that our today's wife. In fact, I have
remembered my ex-wife. Oh. Look at your current wife, Obejao. It is one more dear. This is what you are saying is true, Pam. Diane, some women are so wicked. I know a certain lady who cares the husband and still wants the husband back now that the husband is fresh. God punish wicked women. Okay. Matiasi. 1 2 1 2. Okay, fine. Media see, I don't think say me cause so with the messages. I want to stick to my time. My member of a whole na mentioned the last week na fee no. Diane, you called ya am say wow nim CEO of Anita Hotel Manita. Program will help Nyamisha. Mr. Yabu and Eko Fijobu so. Ghana TV Omosha ye ya. The radiation musa kwane so. Royal Light Aluminium F-share. Andy mechanic in the whole. Chana mame. Royal Light Aluminium. Chana mame. I'm a chana pa. Na Andy mechanic and then you so TFD once. I'm the Andy Osambe he wanim. Yes, I was all pie for that. Radina Coupon, when she has our pulling so much Jim near that, and the Piara Moshe. Appears that you say no share. Appear hi. But the message Yaba. Afishapa. Yamisha or Munina. Now, ever say, Obadi, protected one. Or more near Mancoso. After you and tea and Facebook, no one starting call. Sure, almost share Yaba. Yaba Niaba. To a Monshe, and your man credit. A uncle, Torty, and Pamay. I don't all right, I was for some more for radio. Me fasted I am my abua for a brebiano, or much bread, or mutibrum secretary, the so I see the program in April. Or differ na abua Japeko Papa, Yakopo, and Shawn on your Kumasa de Infamam 2022. Yamema on flourish and sing flourish pa. Sanso and as debut me and call my Baheba Center. Doctor. Yebama ya konso ashre o papa nyame onchichore na yeda wasi ba tunso agugwa ya sabia nechi na obi hu achemfo se wonkasem wonum pemu die eduduwa fakwadano na onsa yade no emaw CJ Fashion so kumasi amekom ora kwame asamwa ene ni team oni nua ogre ene ne manyina ene omojebre ehyamatade but I'm worry me and I think so chana away CJ Fashion 0268505021 kumasi amekom udra amekom Asha from Junction na billboard no see opposite Odani Sports Lens Rap ena afi Vanyo Pub ena ubehu ora kwame asamwa CJ Fashions well as bioma enkoma team ni nyina me ankasa me papa Sam Darkus ora nyankopon nyumfra dum nkwa adum ene ono ankasa na o hwe start nyina no ono ha na wa ha ahomachi de sum oda ha bedru ha 5:30 nyina no na hye ohye mfidi aye bibia I'm proud of you everybody shall be pray me director 1 ochinozo nyame onshira me rema me say where is my ochinozo na was dada ene me new man I don't know your name forgive me. Give me your name so I can mention your name. Nyankopon onye won so kese. Mo so amohwe e wo fie nyina no. Nyankopon onhira mo na onyim free adom nkwa adom. Ezama mo yada ba se keka metikobo number 1 enyina se adom abuja ngwana. Takrade beda mo be ne waka mu a misu azonze mama mo mu a nyamri oyirabe na oyebe gbele obuaste mama beda nko benri ayala yeda ba se na mama nkokokobin na minchia eye madin na mama George na ye imagine mo afisha pa meba fie bronya nyina me mai ma happy new year me frɛ won so facha me enye se me refi imagine nyame onye okese wate ene abusia ni nyina baba kwa me edu nyame onhira ma me kete wo ase ma rade no okese wate ene odifo na yebo awemfo ba da wote se wo falumba me tabo ni din no ono ene na mebe mu akọ na akọ tie na num asem sima pe wo hu se e be bi pa upodifo bi do ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo kore hawo ohwe abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina ma oborofo oni bie papa na basa so so na eni gise ma wom ne se o yare na ba na kache ha ono ama ba bia wo beda na ama odiane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne entiase so koso na wo pepe bia kompai body a e jape krum ene ewo se woko eni gise ma wom ne se bosumi bia ye all 91 ti bia wo hye bia wetima prepare na wa ba bi bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no 1 fa number na egu afidi